Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Mandi-mandi Bapak Ibu semuanya, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, kekuatan, rezeki, sehingga kita dapat melanjutkan kegiatan tadarus Al-Qur'an pada pagi hari ini, waktu Indonesia. Waktu malam, dini hari, waktu Eropa dan waktu Amerika. Salawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin pemimpin umat, pemimpin besar umat sampai akhir zaman, dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mande-mande Bapak Ibu semuanya, marilah kita lanjutkan kegiatan tadarus kita pada pagi hari ini, juz 25 ayat 482 ya. 482 surat Fussilat. Silakan Mande Tati, kesempatan pertama silakan kepada Mande Tati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah wa ma takhruju min samaratin min akmamiha wa ma tahmilu min unsa wala tad'u illa bi ilmih wa yawma yunadihim ayna syurakai qalu adhanna kama minna min syahid wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qabl wa dhannu ma lahum min mahis la yas'amul insanu min du'ail khair wa immassahu sarru fayausun qanut wala in adqnahu rahmatan minna min ba'di darra amassathu la yaqulanna hadza li wa ma adhannu as-sa'ata qa'imatan wa la irji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna falanunabbi'anna alladzina kafaru bima 'amilu wa lanunziqannahum min 'adzabin ghalidh. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada
ونأى بجانبه ون- Ini mau berhenti matikan haknya Mande. ya, ونأى جي- ونأى بجانبه sorry Wana wana bija mimpihi, kalau mau diteruskan. ya ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يت حتى يتبين حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين شين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله
ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. Tadi bukan wahayna tapi auhayna itu tadi ulangnya dari walladzi deh mandeneti walladzi auhayna أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. Ya, dia juga panjang tadi ya. Ila ajalim musammal laqudiya bainahum wa innal ladzina urisul kitaba min ba'dihim lafi syakkim minhu murib. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت kama umirta ya bukan tu ya, coba ulang lagi dari kamanya. Kama umirta ya tadi mana bacanya umirtu, coba ulang lagi deh. Wastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima
anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakum Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. والذين يهاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم Jangan bak ya, tapi dari mimnya ya. من بعد ما استجيب له حجتهم داهرة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم U-nya jangan dipanjangkan U-nya ya. Yang memanjangkan dhamma itu waw mati, tapi wawnya tidak ada mati. Alif tidak berpengaruh untuk memanjangkan baris dhamma ya, harakat dhamma. Jadi jangan dipanjangkan U-nya Pak. Coba ulang lagi. Surah ulahum aja ya. Ulang lagi deh dari amlahum sedikit. Amlahum suraka Kita tipiskan kafnya. Oh iya. Amlahum suraka. Alifnya ini nggak panjang Bu ya? Alif untuk memanjangkan harakat fathah bukan dhammah ya Pak. Oh iya. Amlahum suraka usara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innal zalimina lahum azabun alim ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات
lahum ma yasha'una inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير اسمي رجاء Ya.
Wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. Iyasa yuskinir riha fayazlalna A-nya jangan tertahan, tidak panjang. rawakida ala zohari. In ayatil likulli sabbarin syakur. Au yubiqahunna bik au yubiqahunna bima kasabu wa ya'fu an kasir wa yadiluna fi ayatina ma lahum min mahis. Fama utikum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma indallahi khairum wa abqa lillazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Walladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisa wa idza ghadibu hum yaghfirun. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina idza asabahumul baghyu hum Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Ya, U-nya tidak panjang ya, kan dhamma itu Gimana, yang Bu? memanjangkan yang waw mati. U-nya jangan dipanjangin. Tadi U-nya dipanjangin lagi sama seperti Pak Ahmad Atta tadi ya. U-nya tidak panjang. Wa jazaa'u sayyi'atin jangan dipanjangin. Wa jaza'. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha faman afa wa aslaha. Berhenti nggak boleh di situ. Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Wa aslaha kenapa dipanjangin? Jangan tertahan, tidak panjang di situ. Oh iya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu Ya, terus. Innahu la yuhibbuz zalimin wala manin tasara ba'da zulmihi fa ulaika ma
عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له Bu Ade, Esmiroza, yud lilillah, tipis ya, jangan lilirwo. Yud lilillah, jangan dipantulkan juga dotnya ya. Oh, Ulang iya. lagi. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. Silakan Bu Murni. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. Ya, itu kan ianya tasdid ya. Jangan dipanjangkan ya, cuma ditasdidkan penekanan ya. Min tarafin khafi, ditahan maksudnya ditahan tasdidnya, habis itu jangan dipanjangin ya. Soalnya tidak ada panjang, kalau dipanjangin jadinya ianya mati bunyinya gitu, bukan tasdid ya. Kecuali kalau ianya berharakat doang, tidak ada tasdidnya baru panjang. Tapi kalau ada tasdidnya tidak boleh dipanjangin. ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة
sayyi'atun, jelaskan ya-nya ya. Kalau sayyi'atum aja kayak ya mati jadinya ya. Kalau ya tasdidnya وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا وهب لمن يشاء الذكور ina sawa obu. Ina saum itu sanya lembut ya, jangan syaum. Kalau syaum jarinya ke shin ya. Lupa itu lembut. إناثا Nah, ya. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور Nggak ada wawunya situ ya. ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسول أو Ibu nggak boleh di rasul, nggak boleh dimatikan lamnya ya. Rasul itu harusnya kalau berhenti di sini. ya. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. Maaf Bunda, saya tadi nomor 8 ya, saya ganti perangkat, sebetulnya nomor 8 ya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nura walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim Siratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ala ilallahi tasirul umur Bismillahirrahmanirrahim Hamim Wal kitabil mubini inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun Inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim. Yang tasdidnya iya bukan lam ya. La'aliyun hakim. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim. Afanadribu ankumudz dzikra safhan an kuntum qauman musrifin
وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. Ibu Erni Yunus lagi deh kayaknya. Nomor 9 nggak ada kan ya? Ada nomor apa istiqomah akbar. Ada nomor 9. Ada. Ibu Erni itu harusnya tadinya nomor 7 gitu. Soalnya Ibu Erni udah langsung gitu, udah balik lagi. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Oh ya udah, nomor 9 siapa? Mana orangnya? Bisa buka Apa saya langsung? 9 bisa buka kameranya nggak? Assalamualaikum. Ibu Yunus aja kalau misalnya tidak. Iya udah. Langsung saya aja ya. Iya. Silakan Bu. Wallazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadar. Minas samaa'i ma'an biqadarin fa'ansyarna bih وأنصرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون U-nya panjang nggak Bu? Dia panjang Bu, kan domahnya kebalik panjang ya. Bukan alif yang alif itu nggak pengaruh untuk domah ya. Kalau itu domah kebalik panjang. Litastawu ala zuhurihi summa tazkuru ni'mata rabbikum izastawaitum alaihi wa taqulu subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurum mubin amit takhaza mimma yahluku banati wa asfakum bil banin wa idza busyira wa idza 2 harkat ya, jangan berlebihan ya Bu. Wa idza
Nah, terlalu panjang tadi kayaknya. Wa iza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani masalan la wajhuhu muswadda wa huwa kadzib. Muswaddau Muswadau. ya, kalau mau dilewatin dengung jadinya, kecuali kalau ibu berhenti tadi muswaddah, dikirain mau berhenti. Oh, Ulang lagi deh Bu. Bima, kalau nggak bima darabali rahman. bima daraba Panjang lirrahmani. itu, Bu. Terpanjang banget itu. Bima itu jadi Oh, 4 panjang harakat. banget. Cuma 2 harakat aja ya. Bima darabalir ya, kayak gitu aja, jangan terlalu Bima panjang. daraba lirrahmani masalan la wajhu. Bima daraba lirrahmani masalan la wajhu. Muswaddaw wa huwa kadzib. Awaman yunasharu fil hilyati wa huwa fil khisami khairu mubin. Awaman yunasharu fil Yunasya'u ya Bu, sya'u ya Bu, amzah ya, jangan sya'u ya, tapi sya'u fil, harus jelas amzahnya. Coba ulang lagi Bu. wa awamai nasoro fil yati wa huwa fil. Coba ulang lagi Bu. Awaman yunasya'u fil, yunasya'u fil. Awamai yunashau fil Jangan sya'u ya. ya Bu. Ibu Hah? bacanya sya'u, jangan sya'u ya, jangan waw yang berharakat itu amzah ya. Sya'u. Bukan waw. Kan lurus kalau berdempet yang dibaca yang di atas, bukan yang di bawah ya. Iya. Soalnya tadi ada telepon masuk jadi nggak kedengaran. Awamai yunashau. Jangan sya'u lagi, sya'u. Sa'u. Awamai yunashau fil yati wa huwa fil hisomi khairu mubin. Wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inasa asyahidu khalqahum satuk tabu syahadatuhum wa yus'alun. Wa qalu law sya'ar rahmanu ma abadnahum ma lahum bizalika min ilm. Teruskan Bu. Min ilmin teruskan Ibu. Min ilmin inhum illa yahrusun. Am atainahum kitabam min qablihi fahum bihi mustamsikun. Bal qalu inna wajadna abahana ala ummati wa inna ala asarihim muhtadun. Terputus-putus ya, nafasnya disambung itu Iya, kayak kurang. seharusnya nggak boleh ya Bu. Seharusnya jangan putus. lagi. Ya. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah
ala ummati wa inna ala asarihim muhtadun. Iya, siapa lagi ya? Bu Adalina. Adalina ya? Bu Adalina, silakan. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Fantaqamna minhum fanzur kaifa kana aqibatul mukazzibin. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Bal matta'tu ha'ula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haqq wa rasulun mubin. Walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihrun wa inna bihi kafirun. Wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Walaula an yakunan nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arija 'alaiha yazharun. Bu Wina, Bu Wina. Ya Bu. Walibuyutihim abwabaw wa sururan 'alaiha yattaqiun wa zukhrufa
Wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin wa may yakshu an zikrir rahmani nuqayyid lahu syaitonan Lagunya panjang, Bu. nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Dari mana ya, Bu? Ulang. Anis sabil aja, kalau enggak ulang lagi dari awal. Wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun hatta iza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fabi'sal qarin walai yang fa'akumul yawma idzolamtum annakum fil azabi mustariqun afa anta tusmi'us summa au tahdil ya wa man kana fido. Ulang, Bu. Afa anta tusmi'us summa au tahdil ya wa man kana fi dolalim mubin fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Pak In panjang nanya ya. Pak Inna min. Coba ulang lagi, Bu. Inna minhum muntaqimun au nuriyannakal ladzi wa'adnahum fa inna alaihim muqtadirun fastamsik billazi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim wa innahu lazikrul laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun wa as'al man arsalna min qablika mir rusulina. Dari mana, Bu? Bingung kok. Kalau enggak diterusin sekali Bu. Wes. Ulang dari min qablika mir rusulina. Min qablika mir rusulina aja'alna min dunir rahman rahmani alihatai yu'badun walaqad arsalna Musa biayatina ila fir'auna wa malaihi wa qala inni
Fako ya. Ya. Faqala inni rasulu rabbil alamin. Falamma ja'ahum biayatina izahum minha yadhakun. Sadaqallahul Ya, silakan Kasih, Bu Bu. Linda. Ya, Bu. Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbar. Tinnya jangan tertahan Bu, tidak dengung ya. Wa ma nurihim min ayatin illa, harus cepat dengan ayatin, nggak boleh di situ didengungkan ya. Apa lagi Bu? Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbar. Bu, hiya tidak panjang Bu, jangan ditahan-tahan di huruf yang tidak panjang. Illa hiya akbaru min ukhtiha. Coba hilang mari illa. Illa hiya akbaru min uktiha wa akhadnahum bil adabi la'allahum yarji'un wa qalu ya ayyuhas sahirud ulana rabbaka bima ahida indaka innana. Indaka, dipanjang-panjangkannya lagi deh. Bima ahida indak. Boleh berhenti. Bima ahida indaka innana. Kayaknya tidak boleh tertahan, tidak ada panjang di situ ya. Indaka in, jangan indaka in. Bima ahida indaka Adanya juga nggak panjang, ibu tahu nggak yang harus panjang yang nggak panjang ya? Kalau barisnya miring itu tidak panjang, yang panjang itu barisnya berdiri lurus gitu, baru panjang. Kalau enggak ya dicepatin bacanya ya. Bima ahida indaka in. Bima ahida indaka innana lamuhtadun. Falamma kasafna anhumul azaba idahum yankusun. Wa nada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li. Kenapa dipanjangkan lagi? Qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhil anhar. Wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Am ana khairum. Ibu Minda ya, ana itu ada tanda bulat lonjong ya, itu namanya sifir. Jadi tidak boleh dipanjangkan kalau ada yang bulat seperti itu ya. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinun wala. Ulang. Min hadzal ladzi huwa mahinun. Wah, didengungkan kalau dilewatin ya, kalau dilanjutkan.
min hadzal ladzi huwa mahinum wa la yakadu yubin. Walaula ulqiya alaihi aswiratum min dahabin au jaa ma'ahul malaika malaikatu muqtarinin. Fastakhaffa wa qaumahu fa'ata'uh innahum kanu qauman fasiqin. Falamma asafuna taqamna minhum. Nah, itu kan memang panjang, tapi kalau di depannya hurufnya mati, jangan dipanjangin, langsung disambarkan non mati. Falamma asafunan, jangan Ya. Falamma asafunan taqamna minhum. Fu-nya panjang, jangan fu-nya nggak dipanjang juga. Jangan asafunan, asafunan. Iya. Falamma asafunan taqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in. Faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin. Walamma duriba ibnu Maryama masalan iza qaumuka minhu yasiddun. Ya, muka juga nggak boleh dipanjangin ya. Kalau garisnya miring, Bu, walau sepanjang apapun, walaupun sejengkal ya, tapi garisnya miring, kita aja kan dipanjangin ya. 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 Nah, ulang lagi deh. Walamma ya, kalau di garis itu deh. Di mana Bu masalan? Boleh masalan. Masalan iza qaumuka Masalannya jangan ditahan, tidak ada dengung di situ ya. Masalan iza, harus jelas saja tanwinnya ya, tapi cepat diangkat. Masalan iza qaumuka minhu yasiddun. Masalan iza qaumuka minhu yasiddun. Wa qalu alihatu. Ibu Minda, yang kedua yang panjang ya, yang pertama tidak. Ya. Wa qalu alihatuna khairun am huwa. Dimatikan wawunya kalau berhenti, karena nggak panjang wawunya kan. Jadi kalau wawunya panjang baru dipanjangkan. Wa qalu alihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Jangan panjang hafalnya. Bal hum qaumun khasimun. Munnya nggak boleh juga tertahan ya. Ya. Bal hum qaumun khasimun. In huwa illa abdun amna alaihi. An'am, harus jelas ainnya, jangan an'am, jangan an'am ya. Am itu berarti amzah ya, alif ya, samar.
An'am benar-benar dari tenggorokan ya, tengah-tengah tenggorokan keluar makharijul huruf ain. An'am kebanyakan ya ain kalau udah di tengah-tengah kalimat membacanya an'am. Waja'al bukan waja'al tapi waja'al harus jelas ainnya. Coba lagi deh. Ya. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alna I-nya wa masih tertahan. I-nya masih tertahan. Coba Oh, ya, ya. dengerin ya Bu, dengerin ya Bu. Oh, dunnya itu juga nggak boleh tertahan, tidak ada dengung di situ. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masala. Coba Bu. In huwa illa abdun ulang. An'am ya. Ab itu dipantulkan banyak ya Bu. Ya. In huwa illa abdun. Jangan mati total, jangan ab. Jangan Ab. ab. Mantul lah banyak ya. Ab. Ya. In huwa illa amna alaihi wa ja'alna wa Hinya tertahan lagi ya. An'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. An'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Gimana? Terus Bu. Walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Ya, I-nya jangan tertahan, tidak panjang I-nya. Oh ya. Walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Ya. Maaf Bu, maaf Bu, nggak bisa. Ibu, kalau mau nanti ikut tasin, mau nggak Ibu sama aku? Ntar malam ada tasin. Grup kita. Ya Mau kan Bu. Ibu kirim nomor WA-nya ya, nanti dimasukin Ibu ke tasin kita. Iya, ya Bu, mau sekali. Ini ada Desirosa, ada Sasni gitu yang ikut tasin. Saya mau Bu, Erni juga mau. Tulis Mau. aja telepon nomornya. Nanti dicantumkan aja namanya dulu ya, nomor HP-nya gitu, nomor WA-nya. Iya, ya Bu, makasih. Bu, tunggu dulu. Tulis nggak usah, udah pintar. Tulis saja nomor teleponnya di chatting. Nanti saya masukkan ke grup Tadarus ya Ibu ya. Iya. Ya, untuk Sasni. Terima kasih Bu. Innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtahunna biha wattabi'un. Hadza siratun mustaqim. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم
تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. Ya, warabbukum itu tidak boleh disamarkan kefa ya Sasni ya. Warabbukum benar-benar mati mim langsung kefa, tidak ada samaran kefanya. Soalnya nggak dengung ya. Jangan bukum, jangan ditekan ke huruf fa gitu. Inna Allah huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Ya. Hadza siratun mustaqim. Fakhtalafal ahzabu min bainihim. Fawailul lillazina zalamu min azabi yaumin alim. Hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ya ibadi la khawfun 'alaykumul yawma wa la antum tahzanun. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Yutafu alaihim bisihafin min zahabin wa akwab. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa talazzul a'yun. Wa antum fiha khalidun. Wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Dengan minimal itu tambah jelas kita ya. Ya. Selanjutnya Ibu Irma Rianis. Halaman 495. Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun wa ma zalamnahum walakin kanu yakin dan kita buka di sini wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk
qala innakum makisun. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Am abramu amran fa inna mubrimun. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Qul in kana lirahman tahan tasdid roh. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsyil arsy amma yasifun. Fazarhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahumul ladzi yu'adun. Wa huwa alladzi fis samaa'i ilahun wa fil ardi ilah. Wa huwal hakimul alim. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi. Lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Wa innahu ilmus sa'ah wa ilaihi turja'un. Wa la yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ada yang salah, Bu? Ulang lagi, Bu. Ulang di Illa. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Wala in sa'altahum man khalaqahum Jangan ada samaran ya, Bu. Jangan mang, tapi man. Harus jelas mati nunnya. Man itu namanya izhar ya, harus jelas. Wala in, nah, kalau itu baru samar ya, itu ikhfa hakiki. Wala in sa'altahum man. Jangan mang. Coba lagi, Bu. Wala in sa'altahum man khalaqahum liyaqulun. Sudah? La yaku, bukan liyaku. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulanna Allah. La yakulunna Allah fa anna yufakun. Qanha. Ulang lagi, Bu. La yaqut, tebalkan qafnya ya, Bu. La yakulunna
الله فأنا يؤفكون wakili Ya, Bu, jangan wakili wakil. Nah, gitu. wakili ya Rabbi inna haulai qaumul la yu'minun fasfah anhum wa qul salam. Ainnya diperjelas, jangan an juga, jangan an juga ya. Fasfah an, lenturkan an. Fasfah anhum wa qul salam. Annya nggak boleh tertahan. Fasfah anhum, fasfah anhum, fasfah anhum wa qul salam. Fasfah anhum wa qul salam. Jangan an lagi tapi an dari tengah-tengah tenggorokan. Ya sekilas nggak jelas ya, tapi kalau diperhatikan jelas. Jangan an tapi an, anhum. Fasfah anhum wa qul salam. Fasawfa ya'lamun. Ya, habis semua ya. Udah ya, balik ke menit tadi lagi deh kalau udah selesai. Setengah halaman saja atau bagaimana? Ya, setengahnya berarti. Oh ya, boleh setengah. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amram min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. In kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sudah ya segitu ya, atau satu lagi? Satu lagi deh. Bal hum fi syakki yal'abun. Iya. Asbi masih ada Asbi? Asbi? Berarti nggak ada Mas Bi. Neti aja. Balhum ya? Iya. Ya bukan. Fartaqib ayat 10 ayat 10. Fartaqib yawma ta'tis sama bidukhabnin mubin yaushan nas hadza adabun alim Rabbana kshif annal adaba inna mu'minun anna lahumuz zikra wa qad ja'ahum rasulun mubin thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun wa qalu mu'allamun majnun inna
إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم إن أدوا أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتكم بسلطان إني آتيكم بسلطان مبين وإني أُذْتُ بربي وربكم أن ترجمون. Warabbikum bukan bukum, coba lagi Pak. Wa inni ujtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Wa illam tu'minu li fa'tazilun. Fada'a rabbahu anna ha'ula'i qawmun mujrimun. Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Asrukil bahra rahwa innahum jundum mughraqun. Kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Kazalika wa awrasnaha qauman akharin. Satu lagi Bu ya. 2 ayat lagi Pak. Fama bakas alaihimus sama'u wal ardh wa ma kanu munzirin. Walaqad nazzayna bani Walaqad nazzayna bani Israila minal azabil muhin. Ya. Min fir'aun innahu kana 'aliyan minal musrifin. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير
أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Yasmi Roza. Yasmi Roza udah nggak ada? Udah keluar ya? Ibu Murni aja kalau nggak ada Yasmi Roza. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in yawma la yughni maulan an maulan syai'an wa la hum yunfarun illa man rahimallah innahu huwal azizur rahim inna syajarataz zaqum inna syajarataz zaqum Sedikit ya Bu. Zaqum. inna syajarataz zaqum ta'amul asim kalmuhli yaghli fil butun kalmuhli yaghli fil butun kalmuhli yaghli fil butun kaghalil hamim khagalil hamim khuduhu fa'tilu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min adabil hamim zuq innaka antal azizul karim inna hadha ma kuntum bihi tamtarun. Ya, cukup Bu. Ibu Deswita. Udah nggak ada ya? Bu Deswita udah nggak ada. Ibu Yunus. Bu Erni Yunus. Buka mic-nya Bu. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kazalika wa zawwajnahum bihurin ain yad'una fiha bikulli fakihatin aminin la yazuquna fihal mauta illal mautatal ula Ya Bu. Illal mautatal ula. Oh, U-nya panjang ya. La yazuquna fihal mauta illal mautatal ula wa waqahum azabal jahim waslam mir rabbik Ibu yang mati buat shot ya. wadlam mir rabbik zalika huwal fawzul azim
fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatazakkarun. Fartaqib innahum murtaqibun. Itu terus Bu Ardalena silakan sampai ayat 8 Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Perpanjangan hanya 2 harakat aja, mimnya boleh 4 sampai 5. Amin. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayat ayatul liqaumin yuqinun. Wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samai mir rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa nasrifir riyah وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. Ya, lanjut Bu Wina. Wa iza alima min ayatina say'an ittakhadaha huzwa ulaika lahum azabum muhin min waraihim waliyul muttaqin. Hadza basairu linnasi wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinun. Am hasibal ladzina jatarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. Ya, Bu Imarianis. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجة بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن kuntum shodiqin. Saya ulang ya, Bu. Illa an qalu tu bi abaina in kuntum shodiqin. Qulillahu yuhyikum. Yuhyi, panjang i-nya kecil ya. Qulillahu yuhyikum. Nah, Qulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamati la raiba. Ila yaumil qiyamah, ditebalkan qafnya ya Bu, jangan ki ya, jangan kaf kecil, itu qaf besar itu maksudnya isti'la dan tebal. Ila yaumil qiyamati la raiba fi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Fayawma taqumus sa'atu yawma idzin Yawma idzin didengungkan. Wa yawma taqumus sa'atu yawma idzin yakhsarul mubtilun. Wa tara kulla ummatin jathiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha
al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Ya, cukup ya Ibu. Masih ada beberapa lagi. Untuk menamatkan itu silakan Pak Iqbal, Ustaz Iqbal sampai ayat 37 ya, sampai terakhir ayat 37. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Iqbal. Kita terakhir sudah selesai satu juz kita tamatkan pada pagi hari ini. Alhamdulillah ya. Selanjutnya disilakan kepada Mandeh Neti. Masih ada nggak sih Mandeh Neti? Masih ada. Ya, masih. Ya, silakan Mandeh Neti. Tidak baca dulu apa aja Mande Oh iya, Zur. doa Ismail Ya, belum ya? silakan. Ya. Tutup dulu pakai yang lainnya tutup ya. Bil Qur'an wa
وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Silakan Bu Imarianis artinya. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Untuk penutup silakan balik ke Mande Neti. Silakan Mande Neti. Ya, baik. Baiklah, ibu-ibu, mande-mande, bapak semuanya. Kita telah menyelesaikan juz 25 ya. Di sini kita membaca 4 ayat ya. 4 surat ya. Surat mulai dari Asy-Syura, Az-Zukhruf, kemudian Dukhan dan sampai Al-Jathiyah dan Al-Jasiyah yang terakhir ya. Jadi di sana memang kalau kita baca artinya itu adalah mengingatkan kita, pedoman untuk kita, dan semoga ayat-ayat yang sudah kita baca tadi menjadi amal ibadah bagi kita semua. Dan semoga pahalanya juga mengalir kepada kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, saudara, sanak saudara, mertua, serta para korban yang kena musibah banjir Galodo yang terjadi di daerah kita, yaitu di Sumatera, ya, Aceh, Sumut, dan Sumbar. Amin. Semoga arwah yang meninggal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi tempat terbaik di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, semoga tadarus ini kita selalu istiqomah melaksanakannya. Nah, minggu depan kita masuk juz 25 ya, tinggal 5 juz lagi untuk 26 ya, maaf ya, 26 ya, tinggal 5 juz lagi untuk kita khatam Al-Quran. Kayaknya sebelum Ramadan kita udah khatam nih ya, Mandetati semuanya, Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau untuk Ramadan itu kita bebas dengan kelompok kita masing-masing. Setelah itu kita mulai lagi. Baiklah, kita baca doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf dan terima kasih kepada semuanya, kepada Radio Minang, kepada Ibu Zur, guru kita, selalulah sabar mendidik ibu-ibu yang tidak muda lagi. Mungkin lidahnya udah banyak yang kaku, tetapi tetaplah berjuang. Walaupun tertatih-tatih itu akan lebih
apa pahalanya, Allah akan beri pahalanya dengan membaca tertatih-tatih ya Bapak Ibu. Semoga kita selalu istiqomah, dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.